Okuyambe mama. Okuyambe. Otuseyo kuwerera abaana. Orukiiko rubire aha mwaro ogwa Senyondo eri kushangwa omu district eya Mpigi kandi omu rukiiko owabireho omunyeshenjero wa East Africa Nakawuki Susan agambire Lieutenant Colonel Masi ngu kuyaba yemerezibwa omu kujuba mukene embeera ekeyongera kuba mbi ekyarugirireho n'abaana bingi okuza omu maka bakiri bato. Abaabwe tebakyasoma. Abakyala bano balaba. Oyinza okubalaba nga baliko akaseko essaawa eno baseka kuba bakulabi naye badde basula bakanda. Abaana baabwe babazaddemu. Obutikirizingana oburyanyanja nibugambwa kwani bureetwaho abo abari kujuba empuuta bari kugira ngu baba nibo benka bari kweyendeza ngu kandi babateekateekaho okuba nibo bari kubashiisira bakabazibira kujuba. Kulembeze bwe tunulira ekintu ekyo conflicts of interest ku nnyanja kuno kweri wakati w'abamukene ab'obutimba n'ab'emigonjo. Kyokka nga baggala abamukene oba okubawa envubu eyo naye ng'aliyo n'ab'emigonjo abakola triple nets naawe z'omanyidde ddala obutuufu nti zisobola okukosa. Pande Masi nkusaba va ku ntoli za afalu kyekibi ku nnyanja buli kyasinza otubonyaabonya. Afalu kyekibi kyasinza otubonyaabonya kuba ebyo afalu era yo bipangapanga nti mukene yamaze abamukene bamaze empuuta mu mazzi. Abandi nibagira ngu abashaija bingi bakiruka aha bakazi baabo ahabw'okubura ekyokukora. Abaami abalala badduka mu bizinga ne baleka ba single mothers wano. Ntawaana nnyo n'olukiiko lwange lwengenda okwanjulira kubeezaawo abantu abaavu. Kole research emala ku ground abantu abamu batuwa amawulire nga sigema ki nga sigema tuufu nga balina ebyenoonyeza ng'abantu. Naffe abakulembeze mutwebuuzeeko mu bintu ebimu nga tunaba kubikola bintu bya kusannyalaza abantu baffe. Abajuba aba nibagira ngu obutimba obu bari kwenda ngu bakozese ngu tiburi kubaasa kujuba mukene aha myaro eya Mpigi, Karungu ahamwe na Masaka. Oyo bamutuma Masaka type bukene butono era obubisa ekitimba omukulu kyagamba ekiri recommended ekya milimita 10 buyita mbuyisi okomawo toyina kyose. Babituuma wamu bivunda waliwo yingini ze bakwata bazikwata nga oyiro mwali yavunda. Omukugamba kwe Lieutenant Colonel Masi Tukahirwa agizire ngu hariho abantu abari kugenda nibamugambaho ebigambo ebitashikire na munonga b'ebyobutegetsi bitabagizire ngu tiine muntu n'omwe bari kutiina yaba nakora omurimo gwe. Bakuba bukubikerere ku mikutu oyo abawadde bavube bamuwadde doora ng'abantu bafa none zibatwala muwoza bampadde doora. Lieutenant Colonel Masi ayongiire yagira ngu tiine muntu n'omwe owayemerize okujuba mukene ngu biitu nkirebeka ngu enkora ensya eyatiibweho niyo yareesire habaho obutikirizingana nikwo kubashaba ngu bagumisirize. Tebastopinga abantu kuba mukene. Bakyusa method gye bali bakozesa nabo bakimanyi mukene teyastopingibwa kujjako method gye bali bakozesa gye bajjako. Ogu ayongiire yayoleka okukwatwaho ahabw'okushanga ngu hariho na naabo abari kukozesa emiringo etari kwikirizibwa. Ab'empuuta bavuba bubi bona bali mu nsobi teri atuukiridde amazima geetaagisa si kyekyo mwena mubadde muvuba bubi. Biitu obwabire n'agamba harugireyo omukazi omwe yashaba akazindaaro nikwe kufukama hansi akatandika kurira ari kushaba ngu babiikirize okweyonjera bakajuba mukene. Tusumululemuko Bwanyuma yebi Lieutenant Colonel Masi abiikirize okujuba mukene okumara ebiro 2 nikwo kuragira abiserikale okubasa kurekurana n'abasibe boona abakwasirwe ahabw'eshonga n'emwe. Nawe mawadde na kubbi mubere muzaaya abana ku ssomero. Eki kireetire abakyala kushemererwa nikwo kutandika okuzina.
Meja Joseph Lambu Cherop ashomise abantu kandi yabarabura nanaha kwetantara okukozesa amato agatineza number plate ya chuma ya kabati sibino waliwo byenda byeko birungi biriko chuma ya ka number plate ka kabati naye waliwo zenda banga tizirina oba baziwandika buwandisi ezo zonfu. Bwanyuma Lieutenant Kano Masi ayokize obutimba obubizire bakashanga ngo bebutari ha mutindo kandi hamwe na namato ebiri kugamba kwa imazireho sente eziri kurenga billion 2 hamwe na miliyoni 8 kandi omudumizi owamahe agari kureberera enyanja Oboth nawe ahabwire abantu okuhindura aha mitwarize bebulungi nabamukene baberenga babulungi bakozesa bitimba kyota gye bagamba bakozese gatufuma enyanja yaffe. Amakuru agagasha kwa Francis Kanalutaya.